ana imfura ya Rugina n'imfura yanje ko arabavuga butumwa. Noneho uriya winanga kuracuranga neza da haguruka ushaka intebe bawicayeho sinshaka umuntu ukora kunanga oya tuvuye ngo tusubira n'impano yawe nunezerwa ntumenye igihe ukubise ukubaye wowe kuko unaniwe guhaguruka ukwije ureka abantu tubagere kuri iri jambo ritambuka murabibona duheze Imana icubahiro. Oya nawe wowe si wowe wicaza reka kandi za nkunda abantu baseka banagira ariko iyo hause kubwira undi ngo aseke oya ureka umuntu azaseka wenyine ntumusekeshe wowe izatangana abantu uko kandi hano nabwiye shaka ngo ntatanga izindi ndirimbo muri kanarangiza ngira ariko kuko ari amaturo risawa ko ndashaka ngo mvuge umwanya utari munini tuje gutarama twamaga tuzingura igitaramo neza ariko ni jambo ritambutse muzoza muyobora ibitaramo muzamubanza mutambutse ijambo timukuzana indirimbo nisha abigisha batarigisha nibazoza barangiza amaze muzingura isinga mutarame none nurambiwe mbere ataye ariko yumvise ijambo. Ndabishimiye aba hano muri Methodiste cyane nshimye Pastor Yunus. Ejo bundi nahurutse hano kuwa kane mu ijoro mbasangana na Pastor Mporana ahantu bari mu masengesho y'iminsi 3 purirana n'umunsi wa gatatu wo gusoza bangwa neza babahungu. Haleluya. Hanyuma bukeye Pastor Inosa ankonekta na Pastor Mungeri niyo mpamvu ndi hano ndishimye kubabona. Reka mbanze soma ahantu ibyo birarangiye ibindi ndaje kubibwira nyuma nitwa Serende Sirasi ibyo birahagije mukanya ngiye kubibwira Bwana sifiwe. Uyu muhungu numvise yasoma neza ko ararandaga ariko ameze neza ijwi rye ryaryoheye haguruka dufashe gusoma mu bami ba mbere da. Haleluya. Mu ijambo ry'Imana museke ariko ntimugira gakosho museke pe bizabingora no kuganira abantu banye bafatanya amenyo nibitangaza cyangwa nkamwe abantu b'abanyamasengesho gusengera umuntu ucecetse kugira ngo uzomwerekwe bizabigora pe. Abami ba mbere 19 umurongo wa 7 urageza kuwa 8. Uya umuntu avugane n'ice gitabo Abami 19 umurongo wa 7 kandi ufasha gusoma n'uyu muhungu soma da. Abami ba mbere gice cyawo ca 19 umurongo wa 7 kugeza ku murongo w'9 aravuze ngo marayika Uwiteka agaruka ubwa kabiri amukoraho aramubwira ati zuka ujye kuko urugendo ari runini rugukomereye. Nuko arabyuka arajya aranywa iyo nda ayigendera iminsi 40 n'amajoro 40. Agera iyo rebu ku musozi w'Imana agezeyo yinjira mu buvumo agumamo. Hanyuma ijambo ry'Uwiteka rimugera. Hagararira sura urebe Luka nahuye ngwera ku murongo wa 8 reba Luka 11 umurongo wa 20 urasoma umurongo Luka 11 umurongo wa 20 umurongo wa 20. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka 11:20 haravuze ngo ariko urutoki rw'Imana niba ariko rumpa kwirukana abadayimoni none ubwami bw'Imana bubaguye gitumo. Hasubiremo niba urutoki subiramo kandi kuri 20. Ariko urutoki rw'Imana niba ariko rumpa kwirukana abadayimoni none ubwami bw'Imana bubaguye gitumo. Ishara hasi
umwanya ndi bukoreshe sinkuzi ukungana hari uwo Shakari yambwiye ariko nawe warukururana muremure ndagaragaza kuvuga ibintu byinshi ariko mbivuge mu mwanya muto. Amen. Ngiye kuganira namwe A na B na C. Ni ukuvuga ngo ni ijambo rimwe rifite ingingo zitatu. Amen. A ngiye kubabwira akamaro k'umuntu w'Imana. B babwira imbaraga z'umuntu w'Imana. C ndavuga urutoki rw'Imana. Mbe ndangije isomo. None ubu ndanarangije reka mbasubiriremo. Ngiye kubabwira akamaro k'umuntu w'Imana n'imbaraga z'umuntu w'Imana n'urutoki rw'Imana. Amen. Nija kuja no muri D na A B C D E ni ndagarukira ngaho. Bwana sifiwe. Nongeye kubabwira ngo nishimiye Imana. Bwana sifiwe. Pawulo yaravuze ngo ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni n'imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa uhereye ku Muyuda no ku Mugiriki. Injili ni uwezo wa Mungu uletayo wokovu kwa kila amini. Mfite imyaka 65 y'amavuko. Numvishe Imana muri nje umunsi wa mbere wo kuvuga kuri ruga, kuvuga kundimi. Ndakira umwuka umunsi wa mbere. Hari kuwa gatanu saa 9 n'igice mu kwezi kwa gatandatu ku itariki 28 muri 74. Niwo munsi wa mbere nuzura umwuka wo kuvuga kundimi, kunena kwa ruga. Ayo masaha y'uwo mugoroba nari mu wa gatanu wa primaire. Numvishe Yesu aryoshe muri kugeza no masaha ndi Nyaburagara. Yesu aracaryoshe. Haleluya. Marayika w'Iteka agaruka ubwa kabiri akora kuri Eliya aramubwira ngo uje kurya kandi urugendo ni rurerure kandi ruragukomereye ngo iyo ndayigendera iminsi 40 n'amajoro 40 ngo agara kuri Horebu yinjira mu buvumo ngo agumamo. Ariko aho hose yahageze yari yabanje kuja ku kagezi ka Kereti aranyabanya tiyahaga neza kandi agemurirwa n'ivyiyoni. Bukeye ahunga Yezebeli. Eliya yibagirwa imbaraga zimurimo ahunga Yezebeli yaje mu giti cy'umuretemu. Igihe yisabiye gupfa asinziriye marayika araza amukoraho ubwa mbere ariko hano basomye ubwa kabiri amukoraho n'ubwa kabiri aramubwira ngo uje kurya kandi urugendo ni rurerure. Noneho amaze guhaga iyo ayigendera iminsi 40 n'amajoro 40 agara kuri Horebu ku musozi w'Imana yinjira mu buvumo agumamo kuko yari amaze guhaga. Imana iramubwira ngo nasubize inzira y'ubutayu asubire kwa Aduyi abo yahunze Yezebeli na Ahabu kuko amaze guhaga. Aravuga ngo subira kwa Aduyi yari yahunze Yezebeli. None Imana iramubwira ngo nasubire kwa Aduyi aje kumwiyereka ngo dore bakomeje gukora amarorerwa ngo bamaze kwica Nabote bamuziza karima ke kabugufi. Ngo ugende umubwire ngo Bwana Mungu asema hivi ngo Uwiteka Imana iravuze ngo imbwa zarigatiye amaraso ya Nabote niyo zorigatira yawe wewe Ahabu. Numara ubutambuka ubwira Yezebeli ngo intumbi yiwe ntizahambwa izaribwa n'imbwa. Nurangiza ntuhagarare ugende wimikishe Hazayeli amavuta azaba umwami w'Isiriya. Nurangiza ntuhagarare wimikishe Yehu amavuta azaba umwami w'Abisiraheli. Nurangiza ntuhagarare Elisa we ugende umusukeho amavuta azaba umuhanuzi mu cyimbo cyawe. Nurangiza wewe Eliya uze ngo utware udapfuye. Sikia moto wa Bwana. Sikia munguruma wa Bwana. Ndashaka kubabwira ngo nimujuke muri kandi mu urugendo ruradukomereye kugira ngo tubashe kwambara imbaraga z'Imana tubashe guhangana n'isi ya none. Ngo abikora uko Imana yamubwiye ngo arangiza asezera Elisa. Ahesezeye Elisa yanga gusigara. Tukaze ukunda gusigara mu bikorwa by'Imana. Tukaze ukunda gusigara mu bikorwa by'Imana. Tukaze ukunda gusigara mu bikorwa by'Imana. Noneho Elisa aravuga ati uyu mugabo naramukoreye imyaka 10. Elisa yari yarakoreye Eliya imyaka 10.
Eliya ntiyamuhemba. Please s'il vous plaît, nuzoza ukoresha umuntu uzumuhemba. Uwo wakoresheje uzumuhemba. Aravuga ati none ageze n'igihe cyo kunsezera, aragiye ntakindi asigiye. Elisa yanga gusigara, tugasigara mu bikorwa cy'Imana. Niba ririmba uzuririmba, nudashobora kuririmba usenge, nudashobora gusenga utega amaboko, nudashobora gutega amaboko zubura wegura umutwe, nudashobora kwegura umutwe unyeganyeza amaboko gutya, hako ndukazuhagarara nk'ipoto ngo wicare nk'icupa aho ukoresha ifaranga zawe. Nunarwa ukoresha ifaranga zawe, ukoresha zibura n'imbaraga zawe, ariko ntukazubura na kimwe mu nzu y'Imana. Baragenda bagera i Gilugari, abana bahanuzi bongorera Elisa ati sigara ukiri hafi, shobuja agiye kugukurwa kandi ntimujana. Arababwira ngo ndabizi ariko nimuceceke, hari amajwi y'urucantege akuza kunezeza Imana, akuza gukorera Imana. Yabwira uyu mugoroba ngo hora, yabwira ngo tetwa, yabwira ngo hora, ceceka ko ndakumva ariko ceceka. Amen. Ngo agari Beteli, abana bahanuzi baritokeza nabo ngo bagari Yeriko. None haza abana bahanuzi 50 bamuvugira mu matwi yombi ati isaha ziragaza zashobuja sigara. Arababwira ngo ndabizi ariko sisigara. Ngo bagera kuri Yorodani, shebuja arahindukira aramwira ati Elisa sigara, amasaha yanje arageze, utaja gusigara mu ishamba wenyine. Aramubwiye ngo kurahiye Uwiteka Imana yawe, afande sinsigara. Ngo bakuke Yorodani, Eliya aramubwira ati mukivi wananiranye, saba ico ushaka tutaratandukanywa nawe gira nkiguhe. Elisa ati ndirwa ngishakisha se, ati mpyaza imigabane ibiri ku mwuka wawe. Undi ati ye baba we, usabye gikomeye kandi kiruhije, atari numva namwigenda bikubera uko ngo kusabye. Undi ati ninkubona gutya turi kumwe ndahumiriza ashaka iki, ariko ndashaka kubabwira ijambo muri tegere ngiye kuvuga bizari bitangaje. Ngo hazigari ry'umuriro, ngo rirabatandukanye. Ejo ndi mukambeshere ngo serende yarababwiye ngo niryo ryajanye Eliya. Oya, ryaraje nihagira umuhungu ubangutse azangereho azahagararane naje gato ubangutse uko mwese mubaye bifwata hagarara hada nukuntu muhamu banguka musiringa. Nono bari bahagararaye, undi ati numbona mwigenda, undi ata kukureba gutya duhagararaye. Ariko ikintu gitangaje ngo hazigari ry'umuriro rirabatandukanye, sanko wigirayo uhagararaho. Nuko ryabatandukanije siryo ryamujanye timukambeshere. None gushikintu cyatangaje Eliya ngo abona Elisa ariko aratumbira no mu muriro. Isubiriye mu ifasi yawe da abona Elisa ko aratumbira no mu muriro. Reka mbabwira abakirisitu mureke dutumbira no mu muriro, no mu muriro no mu bibazo by'inzitane dutumbi tiduhumaguza tidushika intege tiduhagarare. Haleluya. Bijya jambo ritangaza Eliya ngo haza umuyaga wa serwakira, noneho ni wawe atwaye Eliya uramuzamura. Bwana sifiwe. Hari umugore wabagendanye igishora akintizano ijambo ngiye kuvuga mbere, amaze ngo Elisa arasaba arataka, aravuga ngo data wabere Israel amagari n'amafarashi, niba nta gishora bafite byihorera aho kiza kurakira aho cyenda gisingira ndaha ngwino ho bagusada kishira hamwe bitugu icose kirambura kinkeresa ari igice uko kiresha chakwa nawe yinsimfano yo kwifubika isubirire niburangije. Bwana sifiwe. Ubutumwa kimuzobwibagirwa we. Hamaze ngo Elisa arataka ngo data wabere Israel amagari n'amafara, ngo Elisa amuterera umwitero. Iyo mpamvu nasabye akakantu. Bwana sifiwe. Sinarishoboye kwikura mu ikoti bzongora. Hamaze ngo amuterera umwitero. Manshi. Nanone wowe waje hagarara hada nk'uguterera. Amuterera umwitero. Bwana sifiwe. Ubukagumanye urakamusubisanya. Bwana sifiwe. Elisa aragenda ngo agere kuri
inyuma akubitamo ngo akubitemo abona Yorodani iramubishije yamana arakujya kwabana ati biciyemwe we ndatoye ndagahora tora biciyemwe we haleluya ngo agera imbere ngo asanga umuntu barogesheje umutanga aramurogora ngo marasanga umudugudu ngo ufite amazi arura abagore bayanywa bagasuka inka ziraramburura ngo atoba umuntu arogora isoko haleluya agaciro k'umuntu w'Imana Eliya yishe abasirikari 51 umwami Haziya yaratumye abantu ngo baje kumuraguriza ngo kukigirwamana cyitwa Beelzebub cyo muri Ekuroni Imana ibwira Eliya ngo genda ugarure ziriya cumi uzibwire ngo ubwo yagiye gushaka Imana hitari ubabwire ngo ico gisasiro iyo mvuni zo kwica baraza babwira umwami atese uwo muntu wababwiye mwamumenya atireka atariko yari yambaye uruhu kandi yari afite impembwe yamavuga ngo ni Eliya witishubi ngize igihembaza abantu mwe muzi ibintu byazagugu muzi ibintu bya technology zikoranabuhanga muzonshakire nyina wa Eliya na se wa Eliya je narabahebuye pe narashakishe dahebura uzobambone peza amazina yabo ariko yabayo bakavuga ngo Eliya witishu Eliya winabunagara Eliya wo wikampara urumva yaravutse ariko ntibaza abandi baza bavuga banyina nabasa ariko bukeye nje nyine nikore ubushakashatsi uwo nishe ariko ahandi narahebuye jewe nje gusanga ndavuga ngo impamvu bashatse guhisha ababyeyi be ni umutekano we bamucungiraga kuko Eliya yamaze abantu izo ngabo ziraza zigeze imbere ubwo nubwo shakashatsi nikoreye nje nyine Bwana sifiwe bazavuga ngo Eliya witishu ntibavuge ngo kwa runaka kuko abantu biwe bo bamaze ndabarambiye niyo ngitangira ndacari kuri Bwana sifiwe komanda wa rushara w'abasirikare araza ngo agere imbere ya Eli yamamubwira ngo muntu w'Imana kwa oda jimbere mwamara kudutumye yamavaho ni bandu muntu w'Imana umuriro numanuke ugutwika n'ingabo zawe umuriro wamubariga barashira komanda mwami Haziya yohereza abantu 50 na komanda wa 51 ngo bashike n'abamavuga ngo kwa oda nubwo wamaza abantu vuba mwami arakudutumye abavuga ngo ni bantu muntu w'Imana umuriro nuzo nawe ugutwikane n'ingabo shore baba barashiza basirikare 102 Bwana sifiwe izo nkuru muzosoma mu bami bakabiri igice ca mbere n'umurongo wa kabiri Bwana sifiwe ngo arangize yohereza ba gatatu nzantekereza ngo uwo mwana nta mwene nyina cyangwa umwana we wari urimo abantu barashize yohereje abandi ariko komanda wo itsinda rya gatatu ngo akora iby'ubwenge aragenda ngo agere imbere ya Eliya aramubwira ngo umuntu w'Imana mbere ntaragira icyo mvuga ubanza ubabarira akagahanga kanje nakaba abantu ushoreye niba ubishaka umwami yaravuze ngo uze mubona Eliya yamaje imbere kubera kuko uwo komanda yicishije bugufi Bwana sifiwe aragenda washika imbere y'umwami aravuga ngo iyi mvuni zo kwica kuko wagiye gushakira Imana itazishakirwa Bwana sifiwe reka nje kuri be mvuge urutoki rw'Imana Bwana sifiwe shikanira Mungu muri rukavuze ngo ni urutoki rw'Imana ndariko ari rumpa kwirukana abadayimoni none ubwami bw'Imana bubaguye gitumba burabatunguye yabibwiraga abafarisayo n'abanditsi n'abasadukayo abanyedini n'abanyamadaho Imana irishimwe urutoki rw'Imana rwatoje kon Yesu arusiga ku mpumyi uwo utari impumyi utarugira forme y'amafu yarakabugabuga forme y'amafu iraboneka aramubwira ngo genda wihagira muri Silowamu bitewe n'urutoki rw'Imana urutoki rw'Imana uriya mwana yahavuze rwakoze kuri Herode ahinduka urunyo ubwo bari bamuhi
biramuhimbaje ngo noneho si ijwi ry'umuntu ngo ni ijwi ry'Imana. Urutoki rw'umukoraho ahinduka uruntu. Urutoki rw'Imana rwakoze ku mwami Belushaza anywesheje ibikombe by'Imana by'ameza abinywesha vino. Ikiganza kirandika ngo mene tekere ufarsini. Biravuga ngo wapimwe ku munzani ugaragara udashitse. Ubwami bwawe waba Medi n'Abaperesi. Ikindi biravuga ngo iminsi yawe nishizeho iherezo. Iryo joro Belushaza arapfa bitewe n'urutoki rw'Imana. Urutoki rw'Imana rwabagaburiye manu birasobanura ngo sase kwa ibi ni ibiki ya nini hii. Haleluya. Manu biravuga ngo sase kwa ibi ni ibiki. Byazaga bihanuka abantu bakitaza ngo si ibi ni ibiki sase kwa. Uzasoma kuva 16 niho uzusanga ayo makuru. Noneho Mose akabasubiza ngo manu yo meni hiki bitewe n'urutoki rw'Imana. Ibagaburira inkwari bitewe n'urutoki rw'Imana. Haleluya. Ibambutse inyanja itukura bitewe n'urutoki rw'Imana. Bazenguka Yeriko bitewe n'urutoki rw'Imana. La yo la ndandare koko bebe mbayande ikinyamurenge kirashize sosote lambeka tetambe isi le bongele boyo ekakenande iteto lala bindala kololo mbanga ye ekangena yayo olobi ye solo bilanga nayo nino totande koyo ipeha bambelele bangwe bakangbola ekela yoyo wi haleluya. Bizarose bitawe n'urutoki rw'Imana. Ariko bizarose mvuze zabaye ku Bayuda kandi uwo bapinga n'umushigikira tigeze abashirye. Reka me nkuvuga urutoki rw'Imana ukuntu rwabaye naje naruvurugwa ahantu kundondo. Bwana sifiwe. Ukungiye muri se ndashaka mvuge ibindi bintu bikeye nimara tubeka batarama twese kuburambuye. Bwana sifiwe. Musumwe turi ku musitari n'undi mugabo ni ruvurugwa tuyibutare. Bwana sifiwe. Tugeze ahantu simvuga imuhana kuko muri mwese iyo mihana mwayibayemo kongeye kwavuga ibintu bikomeye. Bwana sifiwe. Ariko iwari umuhana ku ndondo kandi ndondo ni nini kandi nija ko niyo mvuga n'umuhana timumenya ngo niki ngo ninde. Murumva muvuze yenda kuko bizabinanira guceceka ico icamaze kunza. Bwana sifiwe. Munkurikire twumva urutoki rw'Imana. Ndashatse kubabwira ko rutabaye mu Bisiraheli rwabaye no muri twe aba bahaye bavivu bugi kandi ruri kumwe natwe hano kuko Yesu Kristo ko yararejo n'uyu munsi nikwari kandi niko azahora iteka ryose. Musumwe baratwiyegereza mu rubunga ariko wakane dushibuye mu mibunda. Je n'uwo mugabo mbabwiye uko bahaye batwiyegereza ndahishurirwa. Bagiye batwiyegereza n'ongorero wacu tiyewe tuhabona abantu batunezererewe mutungira urutoki. Ndamubwira ngo uyu mukobwa muremure w'inzobe yarabyaye rimwe. Ndamubwira ngo mpayihishurirwa yuko yaroze yinjiye mu burozi. Noneho wacarambwira ati yewe sere noneho weretswe utarasenga izo weretswe utarasenga. Ndamubwira ngo niko mpishuriwe. Uzugira se ngo gusenga nukubanza kwayura cyangwa ngo uhotori amajigo cyangwa ukubita inzu inkokora. Stabwa rugutenge cyangwa ngo banze usaze imige. Ngo marangwira ngo se none se ngo ngiye kumuvuga. Ndamubwira se ndamuvuga shaki ni wowe nongoreye kubwira ko aba bantu batwishimiye uriya yagenze nabi. Arambwira ati iwe ntabyemeye. Ndamubwira ngo saba ikimenyetso nico nibyo byiza. Ngahe usaba ikimenyetso ico usaba nico nemera. Aravuga ati noneho ikimbwira kwico wahishuri wari ukuri. Umunsi tuzova muri uyu muhana abantu baduherekeza abazodusezera bwa nyuma y'abandi bose uwo mukobwa azoba arimo. Ndamubwira ngo dufate ico ngico tugeza ku wa kane ku wa gatanu ku wa gatandatu ku cyumweru saa yine zo kuwa mbere
turasezera abantu barafukumuka baraduherekeza 10 rigasubirayo 20 rigasubirayo tugeza ahantu mu gakomero habasigaye abantu batatu babiri n'urya wa gatatu uwacu atagira kumura atiwe ati kujya wewe retse utarasenga ndamubwira ngo kwerekwa gaso turi mu ivuga butumwa bagira ngo kubanza ukayura cyane se Doro tubashize aravuga ngo bahagarara hari saa 6 zama ngiye kubabwira urutoki rw'Imana n'imbaraga z'Imana uwacu arababwira ati muhagarara turashaka kugenda dutahe ku kabara no mu karumyo uwo munsi ndahavuze aho twari turi ubwo twari tuvuye mu gahunda haleluya hari umuhaga umwigisha wavuze ngo impamvu mutegere mukurikire impamvu umuntu azamena ibanga ngo nukugira ngo ritakurwaza munkurikire mbasobanurire nukugira ngo ritakurwaza noneho shakana kambwira ibanga akambwira atari ko muze ntukagira undi ubwira uko nawe yanze ko rimurwaza nkamwemerera nanje kugira ngo ritandwaza kabwira mwungeri ariko nanje kamubwira ngo ntagira undi abwira nawe akabwira undi ariko akamubwira ngo ntagira undi abwira si wowe uja kurwara tweka baheze Imana icubahiro we haleluya mukurikire noneho uwo mwanya uwacu numva ko avuga ngo mu bantu bari hagati yacu ngo uzuroga muri twe ngo natwereke ukuntu azaroga mu ijoro amaze mugenzi waje amatera haleluya noneho kujya ateye haleluya nyamurozikazi yamafata imyenda ye yose aturukana mu maguru yarakegeye yambaye n'amaribaya yambaye n'igitambaro byose yamabizamura abicisha mu mutwe byose nta mwenda na kamwe na suvete yamabiterera haruguru y'inzira babiterera hejuru haruguru y'inzira yamatangira kugenda makeri wa mukino wo gutya sikatubabwira imbaraga z'Imana iyo mwasenze neza ndimu kugira ikibazo cyanyu mwebwe abanyamasengesho ubunyine mwebwe abubu muri mu gutinya abarozi ndico kibazo mufite twebwe abarozi baradutinyaga ntitubatinya none mwebwe mufite ikibazo cyo kubatinya niyo chose grave mworeka kubatinya mugahudumya neza ndimwo kwanduranya n'umuntu mwoza musenga gute bose nyine bagahunga cyangwa bakigaragaza reka ayo makuru nyababwire murayembe none ubu yamatagira kugira makere abasinzinzi yuri ikiribu babakobwa bazima baba basubiye ku ruhande rwacu ngo baratahana na noneho mbwira mugenzi wacu tewe reka dusengera umuntu agarura ubwenge uwacu aravuga ngo ahita arakara aravuga ya wowe aravuga ngo yarogeye ngo mureke nashaka ari igiti mwumve ko naje ijambo naryumvise noneho ndamubwira ngo ikintu ndakora sinosenga tutumvikanye nuko nyine reka tumureka ari igiti noneho asimze gutya ivyatsi atangira kurira igiti agisega ngo yurira igiti atangira kurira igiti uwacu arambwira ngo biracitse ngo senga none kuvuye imbere ngo wewe wabihawe ndavuga ngo mwizina rya Yesu ubuzima ni busubirane imbaraga z'umwijima zikurekura ziramurekura ngo zimurekure yaramaze yari yageze nkaha turi nkari hanze ari imyenda yasigaye noneho ababaye umuntu muzima abagize isoni kuko yambaye ubusa aburaho yikinga ningize babakobwa muze mutora imyenda mu mushire ngo ibo bayikoraho barananirana hakundi habe nawe ntiwari kuyikora nuhugu se muzamuseka ariko mwitse mukurikire Bwana sifiwe namba kodasha kubabwira urutoki rw'Imana imbaraga z'Imana agaciro k'umuntu w'Imana Bwana sifiwe ngiye mugenzi wanje yewe utwenda tw'uyu muntu nitwici ngwindo tugende dutora imyenda tumushire mugenzi wanje ati nawe ntiyo ntora buri kantu kose namwe mutege kugeza igenzogerera ku gitambara cyo ku mutwe
nako gacu babaga bambaye imyenda shibakenyeye bite bagize ndayimanukana ndamwegera hari saa sita z'amanywa turi mu gakomero ko mu gahuna kareba hariya mu bijombo. Bwana asifiwe, haleluya. Uwo munsi ndagenda ndamubwira ngo mama we ambara, ndamurezo narambara ngo amare kwambara, ndamuzamukana bagenzi biwe bamatubwira baducira amarenga ngo tubajana nawe, ngo barajana natwe. Yewe ni mutahe ngo tumare ndamubwira nti mama we wowe ubutashe twagusengeye hari bibaye tubanze dusengere muri abangabo umwe kugira ngo abanza imbere. Amaze kugenda abakobwa bama batuzezera banga kuturekura. Saa 9 ziraba, saa 10 ziraba, twari gutakuka baraturara mu bijombo kwakiza umwami. Bitewe n'urutoki rw'Imana, duheze Imana yacu. Haleluya! Kababwira urutoki rw'Imana. Umuntu umwe yakeneye kundoga muri 82. Yari umumama ukuzeho. Angerageza ingenzi zitanu. Ariko urwakane andoga kumanywa ndyamye ari saa 9 n'igice. Mbona ko aza mu muyaga. Ndashaka kubabwira urutoki rw'Imana. Kuko nayimaze kubabwira abayuda, reka mbabwire ibizabo mu rumuzi habo muhamubona. Bwana asifiwe. Yamaza mu muyaga arambwira ngo reka nkubitisha inkuba kandi ngantwikire mu nzu. Kandi yari inzu y'umwana we ndyamyemo. Aravuga ngo nishaka ibintu bihomberemo ngo ariko caka kondisiyo kanyici. Sinamwoneshereje nta kintu na kimwe namukoreye ariko nyine ngo anyici. Yamanzi birajya kazanze bumwuka nongo mare ndamubwira ngo sinzicwa n'umugore. Ubundi kandi sinzicwa n'umurozi. Uko namwe niba harabaha hano mureke ubu timukagerageze nibura muzobama mu butakaza ababuntaho muzobama mu butakaza. Mureke kwirwa munapima timugapime nanone muzobama hamwihomza nanone kuko uwo munsi ndamubwira ngo sinzishwa n'umugore, sinzishwa n'umugabo w'umurozi, sinzishwa n'umurozi uwo ari we wese. Icoco tuzafimpa magazi yanjishitse cyangwa itorero rihindurwe mpindurwe sifakamu. Yamambwira ngo arankubitisha nkuba ngwitwikire mu nzu. Ubwo mba niteye hejuru namansimbira mu kirambo. Kujya simbiye mu kirambo inkubi birahanutse imbangeze hanze yamisatagura igitandira kirangiza ikubita igisikira kirangiza. Tuba twitaye hanze n'abandi nsanga bitaye hanze. Na nyirashano mubona hanze azi ngo kera nahiriye mu nzu abona naje mpagaze hamwe n'abandi hanze kuko imbaraga zapimanye. Yakuba imaze kumbura isubiri wiwe itsinda uruzitiro rw'iwiwe itwara agasongero k'inzu yiwiwe. Kandi ndamubwira ngo azopfa mbere yanje. Aba ariko mubwira ngo azapfa mbere yanje. Ageze nk'imyaka 9 apfuye. Muremeye ngende mbabwira bene ibyo bitangaza by'Imana. Haleluya, haleluya. Abatarambiwe mugira gutya ngira mvuga ibindi kabibiri nsoza. Bwana asifiwe. Dufite Imana mukundi bitaramo. Reka mbabwire igitaramo cyataramye abantu 4 bo muri 2. Mbabwire n'abandi 4 bataramye bakobwa b'abanyamurenge. Bwana asifiwe. Mbabwire n'ikindi gitaramo kimwe twataramye Maranda. Meriki. Igitaramo cyataramye abantu 4, Petero na Yohana na Yakobo na Yesu mu mpinga y'umusozi. Ngo kiryohe. Ishusho Yesu irahinduka. Baravuga ngo bakomeze ngo kiryohe. Mose na Eliya baraboneka. Abantu bari baraburiwe irengero bahishuwe n'igitaramo. Reka nkubwire ngo ibzaburiwe ibisubizo bizabibonekera mu gitaramo. Haleluya! Ibzabuzi ibisubizo bibonekera mu gitaramo. Abakobwa b'abanyamurenge muri 68 iriya kuri mukoko bigake bagiye gutarama hari security ngiyi hari igihugu niho abantu bari bagitahamo bibagirwa gutwara umuriro mu ishamba. Bihaye gahunda yo kumara 1 cyumweru barasenga umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane
umwe babonagiye guhwera kubera inzara n'imbeho bagira ubwoba barya batatu baravuga ati wa mana we watubabariye agahembuka tukamusindagiza tugataha kurya bahabasenga muri barya batatu umwuka agurutse umwe amutura mu kabande karimo ibyufu dono barya babiri ntibaba bagisengera uyuhaye uhwera batuhe turaja kwerekana intumbi hari kuri yugiye atyo wa mana we wamutugaruri ijwi rya mari bwira uwo ndazana ibyufu kabine uko bangana urasura ramugurutsa abitwaye mu gakanzu ke guki ngo ashike babiri bakaza basamura mugenzi wabo undi umwe agakanja kamucira mu kanwa arahembuka hanyuma babona nanone agiye kwicwa n'imbeho binginga ijuru ngo ribagemurire umuriro mu ishamba igihe bahumirije bumva umwotsi iruhande rwabo bagira babona amababi yakongereye bashizemo menshi arafashwe basingira urukwi baracanye hanyuma ijwi rirababwira ngo ikicufwa umwe atware kimwe aguma nonere kizobasindagize kibageze mu rugo umunsi ugeze bashika mu rugo bashikira mu nzu y'amahobe ko ndihuta cyane none ngo bashike hari saa moya batera indirimbo abagabo bababwira abana ni baragira ati timukore kuri abakobwa mwanza mureke dukamira hanyuma duteke ibyo kurya tuje kubagaburira tubone kubabaza amakuru umugabo umwe wo mu muhanda mu mazu yo hepfo arazamuka ngo reka bashira itara ngo agire kucyabona hari urumuri mu nzu aravuga ngo abandi bamutanze arisubizayo no hari abamarayika bahe babamurikira haragezaho twemera tukemera tugusha bugufi tugasenga Imana tugahamagara ijuru imbaraga zikaza ziza zonyine zikikorera operation. Haleluya! Undi mugabo ataba abana twabarangaraye nawe aragira azana itara ngo agere ucyabona umuco arisubizayo mu mwanya umugabo umwe ashorera abakobwa n'abagore bashagiriza kugira ngo bagere mu muryango babamarayika baragenda umwijima uraba imbere aravuga ati itara none nta bitoro byari birimo abwira abari imbere ngo nibamusingirize itara abandi ati itara dufite none uyu muco wari uw'abamarayika none ubonye mwebwe abaseviriyani babamarayika barigendeye kadangirize ku munsi twari dukubwe umusirikare w'umukapiteni yibwa inoro naho ni sawa reka ariho ndangiriza byibura bana sifiwe timurandambirwa yo sawa ubwo muri hari nta kibazo ubwo muhari nanje ndahari sawa kambabwire nk'ibindi bitatu rero namwe tuvugane nzabwire ngo kandi namwe ndi muri so ndimwe nangiye gutinda ko kubarusha uvuga ati muzeherekera gutyo bwana sifiwe tukorana ikiganiro Imana ishimwe noneho yasuzumye inoro ziwe hari kuwa gatanu havuga ngo azaja kugura inka mu iposho cyangwa kuwa mbere habaga amasoko abiri muri Oprato mu mibunda habaga iyo kuwa mbere yanakazirimo abandi yindi kaba kwantayoberwa mu mikarata none haravuga ngo azibaze abona zihwanye n'inka 12 inka bene zintore ngo ashaka yazisiza arazibura bazimushogoye abo yaracumbikiye baraho noneho asa n'utaye umutwe ico kinyarwanda nigeze ko inkotanyi zigeze kumbwira ngo muzehe bayataye umutwe nababwiye ngo njewe ndacungana n'indege yo bacungana n'intambara yo hasi barambaza ngese ufite 12 n'ubu ngubu ndabwira ngo sinyizi n'ubu ntayo nzi no uwo munsi numva ko bavuga ngo sha ngo muzehe yabayataye umutwe sinanize ico kinyarwanda bavuga ngo muzehe yabayataye umutwe bafa kuvuga ngo nataye umutwe nari kumwe n'agafaso uwo munsi twagiye muri edukota yabo turabwira ngo Imana yatubwiye ngo twebwe turacungana n'indege kugasharaba bwana sifiwe baravuga ngo none muzehe yabayataye umutwe bavuga ngo nataye umutwe kawukoraho nabara kumva urafashe pe bwana sifiwe reka nkomeze vuga iby'uwo musirikare reka vuga iby'uwo musirikare w'izo noro nini mu bikenera nico naco ndaje kukivugaho bwana sifiwe haleluya ko ndabona mumeze neza muzoza mutarama igitaramo nubwo mwokesha ariko ntimuruhe mu gitaramo
mugakesha kandi mutarusha umuntu ntiyiharira igitaramo wabona cyangwa ngo uza mukandagira abantu ngo basinziriye umuntu wageze mu ikanisa ndazoza asinzira mukagira Imana muza mumureka asinzire kuko ni abageze mu mahoro iri aba yahagorewe noneho mwaririmba akumva guwe neza agahenge kakaba kabaye agatotsi kakaza muza mureka asinzire nimubona ati yikanguye mutasha mumukoreho mumubwira ati dutahe ariko yaje mu nzu y'Imana Bwana asifiwe reka nkomeze sawa muri beza kabisa timukigoye kugaburira haleluya reka se ngukora protokole gatoya bari aba mama muri nyuma muhagurukana ibintu byanyu mwigire muri izi ntebe z'imbere namwe mwigire muri izi z'imbere muza mwimukirane mwebwe bahagurukana protokole niba mfite nandi marandevu uhaguruka hano uvuye hano hagati uyajemo ariko inyuma ni habi intebe ziri imbere ni muzi imbere n'uwo mugabo ntasigara nawe n'uwo mumubwire niba dayumva ururimi mpaye mvuga muze twegerane we izi intebe z'inyuma protokole yamizikuraho iziro ziri inyuma nyine izitariho abantu babazikuyeho twabaze twegerane tuganire namwe ariko kera nabonye ino ekipe nosigarana nayo nabonye idahirambirwa haleluya noneho wa musirikari afashe amahamagara abasirikare bose n'indaya zaraho n'abashi baraho barabo mu gipupu noneho ngo amare yamabwira ngo agiye kubarasa bose icegera cyatse uratuzizi ati noro zanje icegera cyakira ati ntabwo twari tuzi kufite inoro kandi zibwa none witurasa tubabarire abandi tume dukurikirana mureko aba protocole kwira bipanga neza cyane kandi ko barumvira ndababwiye ngo bazikureho baziro ziri inyuma bazoba baziheza umuntu nyine uyikeneye utwinjirana mu kanya Bwana asifiwe itangazo ry'utirwe igitaramo kiratangiye kuko ndiko mbibonye nange kurangiza none mwanze ko ndangiza Bwana asifiwe naje ndabyemeye kandi nco canzanye cyo cankuye iyo ndavuye noneho cegera cyuwo mukomanda w'umukapiteni kiramubwira ati nono tubabarire witwisha tubanze dushakisha ati sawa muzishakisha ariko mutazibura barashakisha bamare barazibura ngo bamare kuzibura mukurikira ijambo ngiye kuvuga ryabaye ku bayuda Amerika yarivuzeho rya seriba natwe ku banyamurenge noneho ngo bamare kuzibura cyacegera ca kapiteni kiraza kiramwira ati turazibuze ariko aho kuturasa batubwiye ko hari abantu b'abanyamurenge bazabasenga bakamenya ibihishwe n'ibyibwe kakuriya yaratubwiye ngo bavuze Yosefu tuza dukompara ibintu n'ibindi none uwo mukapiteni twobakura ko ntabonze uwo cico cegera kikaba cyakiza umupasiteri mwene wabona bamwungere ngo ni Nyamibwa Yeremiya nubaracahari nubari hariya mu Rwanda bama mukomvoka kuwa gatanu umugoro ngo kuwa gatandatu baramushaka ngo mufazo bazoyimubwira impamvu bazoyimubwira yahageze ngo amare kwagera mu gitondo baramubwira ngo komanda aramubwira ngo yibwe inoro none bavuze ko muzamusenga none mukandangirizo noro umupasiteri w'abani tabizi ibyuya aho ngaho ngo amara aramubwira ati sawa reka nje gushaka abagenzi banje bazababoneka ku wa mbere umunsi w'isoko nta muyumbe waza gusiba isoko mu banyamibunda kubera impamvu imwe kuko nje twagiraga amatelefone niyo twajaga tuja gupanga imipango yose tukarema nyuma cyangwa hagati twariko tukaremura nyuma y'abandi tugapanga aho tuzotaramira tukamenya imihanigira abadayimoni bakakaye tukayohereza mu itsinda rikomeye apani rya feke Bwana asifiwe kimukaze mfa kwiyohera gusa mutabaje gukora patrouille noneho ngo tumare ngo amare aramubwira ataho abo bantu ukabambwira none pasiteri yagira amayeri yamadushira kuri liste twese abantu 30 nzanibuka nari ndamba ya gatatu kuwa mbere tugeze mu isoko baraduhamagaye nihuse atweretse urupapuro rurimo amakashe aratubwira ngo na komanda ari hano none mumbwire ico musubiza turamubwira ngo ugenda umubwire ko watubonye twese hanyuma umubwire ngo ntabwo tujana nawe none
ariko umubwire ngo tugiye gusenga kuwa kabiri no kuwa gatatu no kuwa kane no kuwa gatanu, kuwa gatandatu mu gitondo tuzoza kukwereka intoro zawe. Muzamwizera Imana kandi ari ntacyo irakora. Eliya yari ko ashinyagura ingabo za Bayali kandi Imana yari ntacyo irakora. Bwana asifiwe. Data we, hari ukuntu wavuze amashi wowe biteye ubwoba. Ajya amashi yamfashije cyane. Haleluya. Mureke dukurikire noneho ngo amare kwa gatandatu turabona niwo tuzagira. Hanyuma muri iryo tsinda twamatuja ku ruhande aragenda aramubwira komanda ati sawa ubwo mbafite kuri isi kandi bakakwemerera bakanavuga ko bazoza kuzinyereka ntibavuze ngo ntituzozibona. Sawa zobategereza. Ubwo twamatwigaburamwe amatsinda ni abahanuzi bakuru bose bamabaje mu itsinda rimwe. Irindi tsinda naryo ribakiri rishobora naryo Jahani, aha n'irindi Jahani. Amaze jewe barangerageza bampeza utwana tudukobwa dutandatu tw'imyaka 14 15 barambwira ngo ari je uja mu muhana wegereye Edkota kandi ngo nimbara uwo muhana nguteguze wabwire ngo ayo matsinda atatu azahaza kuwa gatanu none kandi baravuga ngo ninjuzo tanga raporo mbere ya hinoro ziri tutaza duhanura ngo tumenye tutazi abaza bamenye ibyibwe nibiki bose baroye hamwe ngo mare. Ubwo ngubwo mu isoko twamatwiruka kavuga barabwira ngo kabwira umudamu ngo akana kawe ejo nzogasanga hariya mu nzira akana kawe utwana dutandatu tw'udukobwa tuhura nabwo mu gitondo saa 2 n'igice tuba tugeze mu muhana wo kwa Makira batumare ko hagera. Ndabwiye ngo bategura inzu y'urubunga barayiteguye babwiye amakuru bati nako kaga mwahuye nako. Hanyuma nje nifatira gahunda ndavuga ngo ubwana simbwicisha inzara ndaguma bugaburira amata n'inkoko bagume barya hano mu muhana kandi n'intoro tuzibone abariko njewe nizeye. Bwana sifiwe. Ndavuga ngo ubwana simbwicisha igifu abashiwe bari bo barafunga ariko twe tuguma dusenga duhaye turya tubimereye nabi kabisa. Tugeza kuwa kane mu ijoro kandi niteguye ko baza kuwa gatanu mu mugoroba bakambaza raporo ngo buca mu gitondo cyo kuwa gatanu mbwira abadutekera ngo bareke kudutekera natwe twirize uwo munsi umwe ntaco tuba. Bwana sifiwe. Ubwo igrupi gihayifashwa n'abashumba bagafashwa abandi bo bari bufashwa gushaka no kudashaka. Haleluya. Tubakabaheza badishubahira tuzamama. Bwana sifiwe. Mureke mbabwira amakuru we. Amakuru meza zananywa n'abagenzi bazerera kure yiwabo yuko umukiza agiye kugaruka kandi agiye kwima ingoma. Oh haleluya. Wabe kuwa gatanu amazu bwana ndabucanira gato tari buryo turasenga tugeze saa 5 n'igice kanyira mama kamwe kuzura imbaraga gafatwa n'imbaraga kama gatangira kurira kakazagera ngo te uri mumpazi karatasi urupapuro batazi karatasi ndalumuhaya akazandika amandiko urupapuro rugafumuka. Ndavuga ngo kanyira mama karanditse ngo ndangize namwe ureka nkomereze muri yo mudumi kazamuha ngo man aba bana batarahanura ubwabo bwa mbere aribo bahanura kandi aribo batubwira intoro zi jewe abaricyo abaribo mugambi mfata. Bwana sifiwe. Muzamwizera Imana uko muyize izaziba byafasha ngo habe saa 7 n'igice ndashaka ngo hariho mutegera cyane numva nakandi kanyira mama ko gacomoka kama gakoresha igiswahili namanu bako kuvuga ngo ona kazana manu mvimbuga itamu ko bakazibonye se kanyira mama ngo ona we. Oh haleluya. Namanu bako ko kama gahindura igiswahili ngo sikia habari kama gahindura ikinyamure ngumva makuru y'intoro tikagira inkuru mama we ngwinoro ziri mu kirimbo c'igiti ngo tizirasohoka muri yo Edkota ngo zashanywe n'akagore kagufika indari niko kazivye ngo ariko ndikarabona uko kazisohora ngo yingo mwoshorera no zibereka ngo yavuga ngasimbira hanze kuja kureba ko bacu bataraza kugira ngo tugashorere kakiri muri yo mutu kabona ntibaraza gasubiramwo gatatu ngo kabare gusubiramwo gatatu karavuga ngo intoro murazibona ngo ariko nimutagira ubwenge
ngo Nyakagore baramwica kaza mvuga ngo bakice we Cyazima twebwe turokoke tiyaragiye kutumarisha turi 30 ngo mare ndandika iryo jambo hari saa 9 n'igice z'umugoroba bitatu ryama na bwabwana saa 10 ya matsinda kwa 3 mbona aratwinjiranye z'umugoroba yo kwa gatanu ngo bamare kwinjira baratuzunguruka bacecetse ngo barangize Rukema arambwira ngo haguruka shafseri ngo inoro wazibonye cyangwa ntazo wabonye wahebuye wafutaguje birakunanira utubwire wicara ureke kwira kuvuga cyangwa wabishoboye mwazibonye ndamubwira ngo muzego twazibonye ati gahitanga raporo ndamubwira ngo aka gakobwa saa 5 n'igice kafashwe na mandiko Rukema aramfata aranyaraza mpuzana inzu ngo kuranzenera amakuru y'abakobwa ngo mwene runaka wananiwe none kurazana amakuru y'abakobwa sha ndavundagurika ngo mare kweguka ariko muze ureke nkomeze ati niba wazibonye ukomeze niba cyo gutazibonye icara nta kibazo toye twazibonye ndasuye ndavuze ngo saa 7 n'igice kagakobwa ati wapfuye se kuravuga usugaruye amakuru y'abakobwa ariko muze twazibonye ati sawa ubwo mwazibonye komeza inoro ziri mu kirimbo c'igiti zatwawe n'akagore kagufika indaya ariko ijwi ryavuze ngo tutagira ubwenge Nyakagore baramwica nikije gutya ya matsinda kwa 3 bama baguruka barasimbuka je namanicara kujya basimbuka umutima ukambwira ngo ibyo ari byose twahuje kandi kavuga ngo nubwo niba twanahuje tukaba twanayobje twese turasura dutangirire rimwe twese tuje gakuverifi nubundi nimuzamuje guhanura uko biza bimera muzamuzamuka muri 3 cyangwa 4 babiri bagaceceka umwe akavuga yagera nk'imbere mukamustopa mukamubwira ngo imbere ntuhahawe runaka niwe uhahawe wavuga kabiri bakagustopa nawe kandi ugahagarara undi akavuga nuko niko biza bimera umwe azabona undi akabona ugahagarara undi akavuga Bwana sifiwe ngo amare Rukemba ati seredewe ko ndaguhuza n'inzu iyo twagiye twananiwe iri tsinda rindi naryo ryananiwe tumaze kubwira ni rindi naryo ryananiwe uzi natwa umuntu dutabaye ati dutabawe n'agakobwa ko katari kaza amakuru ko kwabakamburisha hari kuri Nyabihoma karaye karyamye kararota karabwirwa ngo saa 8 n'igice kaje kwicara hari ngo saa 9 n'igice araza abagabo barimo runaka na runaka bafite ikibazo cyo mu basoda cyo mu basirikari cinoro zibwe ugenda ubabwire ngo inoro ziri mu kirimbo c'igiti zajanywe n'akagore kagufika indaya nimutagira ubwenge Nyakagore baramwica nabo iyo bari bakazamu bashake bakica none gatutangira kuvuga ngo Imana ibishatse kubabwira kutubwira kutwigisha bishatse kutubwira ngo tube mu mwuka dusenge mu mwuka ariko dusenge mu bwenge amena noneho turavuga ngo dushaka ko turengera Nyakagore komanda aradutegereje ejo n'ijwi rivuze gutyo nitugenda ibyo ari byo zose gutya tutabaje ngo dushishoze turama tuvuga ko Nyakagore ari we wazitwaye ubugore buraho bwose bukubitwe kamwe karoye gakabjemere turavuga ngo dushaka ko turengera Nyakagore ubwo Imana yabivuze ubwo tujakira amahirwe twari tumaze gupanga strategy kuntu twohereza abantu babiri bukeye tubona umugabo umwe yari Gapita bamubwiye ngo azajane igiposhojo mu gitondo mugabo abasinzira ngo ni mushapa azinduka turamubwiye turamutuma ugende tubwire komanda ko tutaza ariko umubwire ko turaye hani wawe kandi umubwire ngo yitse umutima inoro twamaze kumenya aho ziri kandi turamubwira ngo amubwire ngo twe tugiye gusenga nijoro ijoro ryo kwa 6 buci inoro ziri muri saro yiwe nibuca zitarimo adutegereze nyuma ya saa 6 ku cyumweru tuzoza kuzimwereka aragiye arabivuze komanda nawe amutega umutego aramubwira ngo ihene wazanye n'intoya ejo uzindukana iyindi yo kuyongera kugira ngo nibitaboneka ari utugaragaza aho turi tutaje gucika
umugabo ngo agaruka atariko uko mwanshutse ihene yari itunganya ariko komanda yantezaje izo mwantumye mukanshuka none sizo noro muzaho ziri tukamubwira ngo niko Imana yatubwiye iko Imana yababwiye ko ise ibyo yababwiye muzaho ziri turamubwira ngo ihangane muze natwe twaze tuja kwishwa ntazo twariye kandi gaba twagushutse kera washukitse yarakigiza ati saa ine tumaze kurya nijoro turavuga ngo dupanuwe gira duhudumiye Nyakagore aturutumbaje kuzikuraho ziri azijane muri saro yo kwa komanda twama dupanu turavuga Mana reba Nyakagore kagufiwe kuko ndiye yatubwiye izina rya Nyakagore ijwi riravuga ngo ngako karaje ngo kageze ku mwobo ngo aho yazishize ngo abuze uko azikuraho ngo kubera abarinzi abazamu babiri bari ku gipangu twama duhindura isengesho Mana reba uko wahuza bari abazamu nibave ku gipangu ijwi riratubwira ngo ahubwo nimubasengere ngo babuze ubagaburira ngo hagire umuntu batabara kandi saa ine ziwacu abari mu gicuku ko bari babuhebuye nye ngo dusenge turava ngo Mana we ibuka bari abazamu bagaburira ijwi ryamari tubwira ngaba abagore babiri babembekazi ngo barabatwaye ngo nimukubirize ngo basange Nyakagore yazikuyaho dombaze turakubirize ijwi ratubwira ngo Nyakagore araziyoye zose ngo uko aranyonyomba ngo azijanye kwa komanda ijwi ratubwira ngo ageze kwa komanda ngo asanga komanda acicaye ngo abuze uko aziterera muri saro twamaduhinga isengesho tubwo zigezaho akadukubiriza turavuga ngo Mana komanda nafatwe n'ibitotsi aryame adakinze komanda aje mushumba je ku gitanda uryame komanda sinzira komanda rara udakinze kagira ngo ni imicezo ibipfuzi Imana iratubwira ngo wageze ku gitanda aricaye ngo ariko ufite umutima kuja gukinga rukema yamatubwira ngo basha ngo nimusenga kunanguke ngo kunanguke turavuga ngo komanda kunanguka urarugaramye ijwi ratubwira ngo arakunangutse ngo Nyakagore arazitereye yavuze ko arazitereye twama twiterera uwitaka amasinzira mu byatsi burasha mu gitondo mushapa zinduka n'indi hene ngo aje kugira gutya komanda ruje asanga yaryamye hadakinze asanga intoro ziwe zirahari hanyuma abwira mushapa ngo amakuru warayumbwiye ngo inurebe hano arazibweretse tigenda ubwira abo bantu b'Imana basenge baterana amateraniro yabo amahoro uwo munsi amateraniro y'uwo munsi twarayakoroze uwari uyoboye yazagira gutya tukama twurira abantu ku mitwe gutya niyo duhaye tubabuzaga ibi tuba twarabinyuzemo tubatereninga natwe baradutereninga Bwana sifiwe tukama dutondagira ku mitwe batako ndawe twavunye nta n'uwo twakandagira tugeza saa 10 n'igice hanyuma Pasiteri Yeremiya Nyamibwa namuni mukuru wa sheri abari baje kubonana na komanda noneho bukeye Bwana sifiwe ngiye kurangiza ico kintu babwire ikindi kimwe gusa cyo muri 2007 hariya mu Rwanda ndangiza Bwana sifiwe ibintu byose sinobirangiza kandi namwe nkeneye ko mbapasiriza gasura nkababonaho Bwana sifiwe igihe kiragera buke komanda arakizwa turi mu giterane cyawo wakikwita mu mugoro atanga ubuhamya uwo munsi yigishe Kamburish kirato cye kirambuka cukuguru kumwe agitwara mukubu mu ntoke twama tuvuga ngo tumurereke twebwe abayumva tumutere komande ntarangiza abwiriza amasaha abiri yateribuka kwambara kirato hayagenda ku musozi kamare komanda atanga ubuhamya Imana izo ni imbaraga z'Imana ibyo bitewe n'urutoki rw'Imana mukunda urutoki rw'Imana Bwana sifiwe ngiye kubabwira amakuru amwe naherekeje umugabo waruvuye Burundi mwivuga butumwa ngo ni Serge muri 2007 ahantu muri Methodist Bwana sifiwe turagenda havuga ubutumwa ubashike nanje bamfata nko muvuga butumwa ariko nkamubwira ngo we Serge nzoza mbanza mvuga kanya gato niwe watumiwe tubigenje gutyo ngo habe ku cyumweru nihuse noneho muri mu gitondo abantu baranezerwa batangira gutanga n'ibintu bama bagwira itsinda riza gutekera ku rusengero bagasohora abantu bakarya abandi bakinjira igitaramo nticahagarara tugeza nko muri ano masaha twatangiye mu gitondo mu minota ya nyuma Pasiteri Revera Ruhari arabone bazanye igiseke ngo batanga amafaranga ivuga butumwa ngo kubavuga butumwa
abantu ntibagirayo batanga bari batangiye mu gitondo rero yabashizeho je sinabagaye aho nawe ntiyayaduhaho araduherekeza tugeza saa moya ziburi minota 10 urusengero rwari hafi n'umuhanda abantu bari kugenda muri za twegeranye aratubwira ngo ica paniki ngo tutegereze imodoka aradusezera ntatika duhaye uwo muhungu bari baramutumiye yarazanye n'inzandiko zirimo amakashe menshi Serge arambwira ngo hewe ngo mutama ngo se ngo pasiteri hari amafaranga mpaye ndamubwira ngo tayo amahirwe nari mfite nta rufaranga nanibitseho namafata imifuka yose yo mu ipataro n'ishati nyishira imusozi ndamubwira ngo data we amafaranga usanga na yose ntiyagira ugusigira mbona ko umugabo hema none ngo mararambwira ngo dukurikire pasiteri icyo tugiye kurangirizaho mpamvu yabyo hari ukuntu ubwo buhamya nabuvuze turi hariya muri biro pasiteri hamwe ngo mbuvuge hano pasiteri wanyu niyo mpamvu kandi ndamubwira ngo nza numvira ko twasezeranye ndamubwira ngo ndabivuga hanyuma wumve uzombwira ikintu muzamumbwira icyo muzi nzovuga icuzi ntazovuga uzureka uzucibika uzumbwira amakuru uzi ko nuyavuga amakuru meza nubwira abandi hayo uruzi ko ntubwira abandi uzuyibika kuko yoja kundusha bwana sifiwe noneho hanyuma Serge aramwe ngo dukuri kuri ga pasiteri kuko twari tukiri hafi ndamubwira ngo byari ngombwa Serge uzumbwiye rwose ariko ni wowe watumiwe jewe n'ibibazo ngize naje muboherekeje none wowe mukurikire jewe ntakundi nyine Imana uko ingenzira kungeza Serge atinya kugenda ndamubwira ngo ntakundi ndamubwira ngo yini magumu ya injiri ndamubwira ngo tugende n'ibirenge abantu bazi mu Rwanda tuva Kabarodo n'amaguru saa moya tugeraho bitanyamirama iruhande rw'umusigiti tuhagera saa 4 n'igice ndamubwira ngo kugenda n'amaguru birangiriye haseri kwizera ko kugenda n'amaguru birashize none igisigaye bwana sifiwe reka turindire Imana aha nihadukura ikazotugeza Kigali wowe uzokomeza n'amaguru gere Bujumbura kuko sino gushakira amafaranga tiwaje kundamutsa nanje uguherekeje dore ibibazo ngize nimseke nimara mwumve nimara ndangize bwana sifiwe none ngo birangi ndicara saa 6 ziraba saa 6 n'igice turaho imbeho iradukubita n'inzara iradukubita no gutekereza ko tuzokomeza kugenda n'ibirenge tugahuruka Kigali wacu akagera Bujumbura ngo bije kugeza saa 7 z'ijoro tubona umuntu wayo uza dusanga yakambakamba aje kutwegera tubona n'umugabo mbwira Serge ngo bazavuga ko n'ikibungo haba barozi none tube tugabuye imirimo ndamubwira ngo nibaza ari abarozi ari amajini ureka n'injurwana nayo none niba baje ari ababandi wowe w'imbaraga witegura ubaniki yamambwira ngo sawa aritegura umuntu araza mukomeza museke mundeba ndashaka kurangiza baraza gutya ngo aje kutwegera mbona umuntu ko arakambakamba ariko sijini mbwira Serge gubanza ureke kumunika witonde ureka tugereho tunubona tugeze agahaguruka ari bw'umunika araza ngo aje kutugeraho yamatubwira ngo Imana ishimwe ngo ndabona musa n'abantu b'Imana ngo narwaye paralize gose ndimwondandata ngo inzu yanje iri munsi y'umuhanda hafi yaho turi ndavuga ngo Imana igiye kutwanura hano mbwira Serge ngo tugabura ibikorwa nanone wowe urahekura akabago n'umupolisi ndamubwira ngo urahekura n'umupolisi ndi tugara mu nzu kuko uzoba warusha nanje nije umusengera hari koga niwe ufite imbaraga niwe muheka tugabura imirimo yamamurengeza amushitsa mu wiwe ngo amurambike umugore ati papa runaka sinchibuka izina undi ati nabaye paralize ntabwo wogaragaza wa umugore abaralize ngo atangire kurira ndabwira atari ko wa mama wabanje kureka ibyo kurira ukadutekera
kuko uziranye nawe navuga ngo guteka kurira kugashira kama ndeba gutya bikamucanga agasura akabaza umugabo ati pe kuri wogaragaza ko ati wapi byananira ngo agera aho atari kose ati turakura ibitaro hehe ngo marembwira wa mudamu kurabona uno muhungu waje amuhetse arasura mugufashe kujana ku bitaro amuhetse atariye amena nafa kuvuga gutyo ibyo kurira kugashira gashaka ko atarira ngongera ubwo zazimaze kuba saa 7 zirenga ndamubwira ngo mama ndamubwira ngo twagabuye imirimo n'uyu muhungu yaje ahetse umugabo wawe mugejeje hano none hasigaye jewe ngiye gusengera umugabo wawe tuvuze ko ari polisi ngiye kumusengera nadakira uhamagara bene wanyu baba polisi mu mbohe ariko uyu muhungu mumureke kuko isi yo gikorwa yagikoze igisigaye ngiye gusengera umugabo wawe akiri tera indirimbo ivuga gutya ngo Mwenyezi Mungu wa zamani zote ni kimbilio la vizazi vyote, katika vita anatushindia na kuokoa watu wake wote. Mvuga igitero cha kabiri. Mwenyezi Mungu wa zamani zote aliokoa watu utumwani kwa njia kavu katika bahari wakafikishwa ngambo kwa salama. Mvuga cha gatatu. Mwenyezi Mungu wa zamani zote Karimelia alishinda yule bari akasikia ombi la Elia katuma moto juu ya sadaka ye. Mvuga chaka. Mwenyezi Mungu wa zamani zote akawa naye Daudi vitani akitupia jiwe Goliati shujaa kufa mara moja. Mvuga chakata abasho kibumzuta. Mwenyezi Mungu wa zamani zote ushenzi wote utashindwa naye akamuseta yule mudanganyi shetani chini ya miguu yake. Na mamba turawa mu polisi hasi nananiwe gutwaza serije mufatira hano mu nda ndavuga ngo mufarume ko wandiye Mungu vitani anatushindia kwa shangwe kuwa tumusifu na tumwimbie Mungu wetu. Na mafata wa mupolisi ndavuga ngo reka muzibukire ndashaka avungagurike nubundi sije wamuteye paralize namamure kurabukya namamuterera kari kurya mutaye gutya ngo aje kurabukya yamayema arahagarara amaguru arakunda atera intambwe birakunda atera ya kabiri birakunda ariruka muri saro ngo ndakizawe aravuga ngo ndakizawe aravuga ngo ndakizawe Bwana sifiwe tutwagera tuzamuri imana tuwe yamakurura umugore wiwe aramwirukankana no mu gikoni barateka saa 7 n'igice jewe na Serge turake bitewe n'urutoki rw'Imana duheze Imana itubahira. Haleluya. Sumubwira ko tuzinduka dutaha aratubwira uwo mupolisi tumubarira tuzogenda saa 2 turamwemerera ko twaryamye saa 8 n'igice saa 10 aje kuzana isekurume y'ihene mu cyaro arayibaga turyamye inyama zimwe arazotse izindi araziteka saa 1 aratubyutsa wone muzuke mudakereza turariye aduheza inyama zonyine n'ibitoki nkabinga Serije ubwo inyama zitamwishe wa mwana muhungu yari inyama akazarya izokeje nizitetse kandi yari umufunguzi wa nyabyo kabisa. Noneho basohoka nkamubwira nti Seri inyama zirakwica nagera nkamubwira nti ariko data we zibikya wowe uzogenda n'ibirengo ugashika ibujumbura kigitaramo timuzocibakirwa ndabarahiye mugume museka ariko muzamugira pwe muzamuseka mwenkabitsa mukurikireho Bwana sifiwe. Hanyuma turangije kurya saa 8 n'igice umupolisi araduherekeje atugejeje kuri bisi kuri taxi wacu yinjiye mbere ninjira nyuma ampeza amatiki turagenda amafaranga atugeza Kigali tuvira mwandu Rwandex kubazi Kigali twazi tuje Gikondo duca amajerwa. Noneho amafaranga asigaye nyarebje mbona yogeza Serije Bujumbura mbaye nyamurekeye kuko gabare bayaduhaye twembi mbaye nyamurekeye kuko
ya twembi ndareba ndavuga ngo nje muhebeye yo mugezi Bujumbura none ngo twigira haruguru Serge we numva wa mupasteri ntiyamuvuyemo aracabutekereza ngoje kubira cyane abantu bakavuga ngo mana ngurabura mupasteri gutarabuhaye tike nguzo mu mite gumuroza hantu wadakwiri ngo agaraho namavuye wa Serge hagarara tuongera kwa hadi bagamba iryo garyo sinkirigaruye ryageze iyo rigera sinkirigaruye ari cyagira ibindi uvuga utaje guharibisha umuntu arahagarara ndamubwira ngo iryo sinkirigaruye ariko tusubire kongera ibindi hanyuma ndamubwira ngo dara amafaranga yasigaye tuyagabuye asigara ntazo kugeza Bujumbura nje ndayaguhebeye kandi uyabike turagera mu rugo muwanje barabakeneye amafaranga ariko nintayaguheza kandi tuyakeneye kukwakira uzohera hari iwanje kuko sinzogushakira amafaranga ariko reka nyaguhe nubwo batakwakira ariko uyabike ejo uzoruhukira iwanje niba ugenda agushitse tubigenza gutyo Serge aragenda yagize nk'iminsi nk'itatu numva uwo muntu baramumise n'ubu yaramiswe rero niba urutoki rw'Imana ariko ruvakwirwa n'abadayimoni ubwa bw'Imana baguye gituma soza abari n'abategarugori abagore n'abakobwa muze twe nk'abasirimba gatoya uriya mwana asubire kuri keyboard